Julius Riegoto dan mo yue ke likomal me Uganda pelo kom turo cinema da ko kat ki cinema manyen matike fon moro me iem cinema man manyen ne mi foni ko mabe pakwan ilo tena nyira me komal me Uganda matie me choko chun nyoro me cholo tena gangwana ko kwan ka ko good bet kirom kon malamal me lo ko ko pamon mai komal me Uganda en Julius onyo agen ki Claude Mona ki gulu city kama cinema man ke turo ye ikomal me Uganda. So study for what? Just get married. I will not get married at this age. I will study and I will become a doctor. And I will never give up, though mom has no money. Time will tell. Tia cinema madul barefoot gutia oyobune. Memi ofon ikom be pa fonyo tena nyira. Julius Peter Riegoto ma era ya uchoyo cinema man. Movie na choyo. Pia matika na mo peti mapapat. Manyira wati wori kempachi. Pokemon wa kumbeti chawa ne ka ine wori bino anyira madua di dai street mati tiam manu gede chato chap mo bia chap mo de tiam palo lonyo so maneno ano ni kong oluto miraket kalamping acho type to kuma kumeno were lunyoro nem pa ko ne tika ake kwene I cinema man bene en Riegoto Otoko bene machalo la fon manuala ten kwan ma irole anu di bene machalo an nyako bene odoro ci malupe chalo ci ke mako an ki kara iye manam ene bene mi lo fonyi mo ti wa ku je ku bet ku nge ma chalo la fon in la fon ru le ngoy gang kwan kien ma chalo la fon in mi renem ni iter la tem yo mati ci ma chalo un lo fonyi mo tiken pa ci ke nyu ma o ti ka fon wangu o mi ro pedaro teu e kom lo teno kwan ma un fonyo gi Pia malupe ke chik mi Uganda wa indi pero wata ki la fon mi beru imire ki nyako nyukila te kwan ma ini fonyo chik piye ene ben te ken fon ki beti ken fon mo mir lu nyuru nge ni gina kuma antime Wek la ten kwan mabe tie jema dek mo mero betie me achel ena ye la ten kwan la fon kedong la nyodo pa la ten kwan meno ma mi ro bet ka mi yo tam ki nyare ni im ka be cher gan kwan pa ngi pa kam te nga era gina kuma am ngo time kay cher gan kwan ini ma kwan eno ni era ye ano ni pera tek ni o fon lu nyoro wa ke bene kai neno jo ma kete wa kunu anyira matin ma kete no peki yo pa ma ko man bene kien mo be kere move ni alego ni ko jing chwingi yo tie cher bola cho en pi yo miru gina go nge ni kombe ti chawa ni anyim ma megi te kwan. Yes, hello, police officer. This is the head teacher of Promised Secondary School. Alan opio tiengara chel bene mo bedi tukuman and obedo a hedi megan kwan. Yeah, acting chala hedi movie on it. I know bedo me piano. Why primary school ma kwan piano. Jami ma kicho script na machalo head teacher ni. Jami ma na bedo na ma kar ma kwan primary liti na nyaro ma duata go bedo ka imire kilofonye mana ana bereka teme mo kene gi polo fonyo wani ani biana ci lwa ka gino nyo ngila ci ani point la ten kwan mu nyo la fonyo bare kwan ke de no pol kare teachers gi pitaro yot kom palo te ani yar gi pimo gi kono yeti kono komeliat gi wa pol kare advising lo te ani ani alo yo mu nyo kare guidance pol kare ngo beru pe ma kene ani film ni no ni ani o pimo yot kom pa te ani kwan ma yar toile pe ani ani Paul Caro na ando toile piano ngini cho dakto toile ko balati anyara kitigi pa ko ane madung to toile movie on. This act is against professional code of conduct and law of the country. The head teacher also gave the letters Mr. Walter wrote to this Tina Milanda Lanyero otoko machalo men la tenyaho malafon onwaro isinema man. Lanyero wayo ni sinema man bikonyo mejoko tema nywa ikom lutena nyera. Fon manu ena ye megwako la tien anyaha
ki bal ma wa ki kum cho mano wangiti kum la tia nya ki ilure marajo mano gimine tame woto ka chia ka neno boyfriends tame chiero iteng school nyo iteng gang ka mato ko ya ka meeting ki sugar daddies jeme ka mano balo ko palo tena nyirawa Julius Peter Yaoto, Matiel la phone sinyani, ononi sinema mano miero, kinyot menono, igain kwan kachela chel, meko jok anywa, Matie kumlutena nyira, en wajoni, anyira mapol, yat wako, mano fot pegen guti ako kwan gen, imwaka chel, makwano bero peke Uganda, pipero me coronavirus ne, lutena nyira, makaro alipangwen, gu yat wako, machala adwoki me anywa, mote me kumge. Pilo Angeya, Iwandu Television, and Claude Mona, Igulu City. Mighty neno hello ngemo chuinti karbotin ki Wanlu Television Wanlu TV nong Star Times channel namba 100 bongwani Kampala mani antenna kadok 100 I antenna ben ki Gulu City kadonki satellite dish wati channel namba 100 bit piara ngwan ya biro wabidujen hinga yuwe machek agarne anya kilone Irene miana balo abelo dana me kiet gum achar pade akacher kinyeg yare agana poi wu wan luo mi bieno kan me no wa po mi nano TV man ma ko nen ki legwa mi wan luo mi meto bia char wa wan nen ki TV ken mati ka war ke weng wan nen don do matie ki ngo matie weng cha gana poi du twal wan luo mi ke le wa je ma nana pe legwa matie lebna wa ki leba churi weng ba poi mata Mana ye Wanlu TV, ngej mati ki galwang.